Vlog! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Ay nawon, anak ko! Bayam, tay gatangan kam to iti laptop mo. Tasyak lang ti awan laptop na iti pagadalan mi. Saklatan ti mayaw awan. Wen, anak ko, igatangan ka. Kano ngay? Basta igatangan kanto Urayom laeng. At damot laptop mo lan Akin kukuha iti dayta. Ginatang ni nanang atatang. Nangalaan na iti ingkatang na. Diyak mo Basta ginatang na. Nangina ti laptop. Saan tayo akabailan nagatagan ti kasta? Mas dawak man ta nakagatang. Sakit di na pa imbagbaga kanyak. Basta ginatang na para kanyak. No sa dino tinangalaan na itinggatang na. Diyak mo. Unay kayo nga gina. Pilitan nyo ti gumatang iti kayat yo. Nga uray awan mo't kwartayaw. Anya ko matidakas iti dayta. Kat kasapulan nga rod nila ni ti laptop. Nangalami ti ingkatang mo. Inutang ko Asino? Inutang ko ti inggatang ko kan ni Auntie Victoria. Anya? Mawatan naman. Isu nga uray inutak ta kanon abayadan. Ala. Mawatak mo't kitde. Takasapulan di anak mo. Kasta, ti estudyante ita. Katwan mat. High-tech naminan ita apanawan lakay. Isu anuan niya laditan ti rumrumwan agamit ti tao. Akas iti computer kanuan niya pa'y ditan. Nanang, kayat ko ti baro ang sapatos. Kayat ko ti nangina, tapno na pintas. Ala, bayam tagumatang tantong. At damot kan sweldo ni tatang mo. Isu nga tagumatang. Adda ngamin kurso nadak nanang. Kas iti ginatang tay kaadalak. Nagpintas. 2,000 ka no ti pinanggatang na. Ay kauwan anak ko. Intagumatang. Sana bali tao sa remat. Anya, agasam nga'y day taabalor ti sapatos. 2,000. Wananang, nasurok pa ikit di adwaribo day jay Anyan, panuinuyam nga men day ta anak mo. Kakaiso na lang arudan nga anak mi. Di itid mi ti amin akayat na. Ay, bidot ti kasta anak ko. Di yu pilitan apaadaan ti di yu mo't kabaulan. Isu nga rod nga ikarkarigatan mi, nanang. Saan nga amin akayat ti anak mo? Kat itid mo, Carmine. Agruam no kasta. Alakit din nanang. Pautangan dakon iti 3,000. Tapno magatang ko ti sapatos nila ni. Nagkurang ngamin ti sweldo nila kay kukat. Ay, Sana bale, bayadan kay tumatlaan. Isublik to, ti kwartayo. Sobran ti aramid da Carmine lakay. Sabalin ti mapalpaliiw ko iti anak mo. Anya day tabakait. No anya ti kayat jay anak da agatangan. Gatangan da. Kastala ti biyag bakait. Bayam latan Ay, diyak ko makayat ti agsaw. Agin babak ng damot nga main. Kastala ti biyag bakait. Iswa bayam latay da. Nga uray agin babak ng da. Din to tawan mo't nga rod pagtautan ti kwartada nga ada. Manula nga iti sweldo ni Arturo. A janitor iti may sa apasdak ijay ilay. Kastala ti biyag nga rod bakit. Ay, masurunak nga rod. Bayam latay da. Nga main. Urayan niya pa iti bagamit ti anak mo. Di nakamutla denggan. Kunam lanubak nang da. No anya ti ipagatang ti anak da. Gatangan da nga uray saan matunay akasapulan di anak da. Ay, di anak mo ti kasaritam. Isumag. Awan denggan na. Nuawan denggan na. Ay bayam nga rudaan. Di kan sumana upay. Awan metlat maramidam. Nanang,
Mangtag ka man iti gatang ko iti bag ko. Adda nakitak a shoulder bag. Nagpintas. Bag? Una nang. Agbalor day iti 1.6. Ngam, ay na nagpintas. Sige. Ingkan tugatangan no agsweldo ni tatang mo. Kan sukat ako matoy cellphone ko. Kayat ko ti baro nanang. Sige. Kaano nga rod ang gumatang kay ti cellphone? Mangiremedyo ak iti igatang mo. Kastaman ti kayat ko ken kananang. Saan ka naimot? Ayun anak ko. Sa anak naimot. Nang runa kat agmay-maysa ka nga anak mi. Amin akayat mo. Ited ko. Na, ay nagpintas mo tanday takawas mo, lanay. Agraman sapatos kun bag mo. Ay, Thank you. O sige, inakpay. Labsan kayo, pay. Ay na, ikaws na. aglang-lang nga abak nang day ta anak ni Carmen. Idin to tamarigrigat damay. Ubeng, serte. Ay, kasta ni Carmine. Amin ang dawatan ti anak na, ipaay na. Ha? Ngam di namat mapaggigidan nga usaran dagita agkakapintas akawas na. Ay, gatang da gatang iti kawas na. Kasta la ti biyag, nana. Ano na giti aging babak na nga, di mo't bak na. Adamo na giti simple lang, bak nang damagayam. Ay, Awanan tinatday ti sweldo. Gatang mo pa itibag ta anak mo. Ti awan ton ti matda pagplit-plite ka mapanagtrabaho. makamu ka pa lang iti pagpletem Anya? Ala, mudto yan ti sweldom. Jak itad kan ka. Aglablabos ka nga gina. Anya? Di mo itad ti sweldom? Saan? Siya kung ti mangigam iti kwartak, manipot ita. Anya? Ay nagalasin ti ugalim nga asawa? Oh, nalalas pa iti ugalim ha. Anya? No kayat mo ti maaddan iti kwarta, di agtrabaho ka. Anya? O sige, no kasta ti kayat mo, agsinatalangan. Anya? Wan! Agsinatan! Agawid kami ni Jabalay Dananang! Oh, makaamu ka, ano dahi tatiyan mo manasaya? Ura itan? Agawid kayon, ijayan ni nanang mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Dito'y kayo nga agnaud iti anak mo. Wananang, pinapanaw na kami ni Arturo. Taapay. Imbagak nga may ngagsina kami. Gaputa din na kayat nga ito ti sweldo na. Muklatan tiga puna. Anya ti amuyo, nanang. Amok tiga puna, no apay adi na itadkan ka ti sweldo na. Ngamin gastador kayo nga agina. Ha? Maawatak ti asawam, no apay adi na itadkan ka ti sweldo na. Nanang. Gaputan no anya laditan ti pangigat-gatangam. Kat, para matiti anak mi. Ay, bidot anak ko. Awan ti bidot iti aramidak nanang. Tay papay ko lang ti kayat ti anak ko. Narigat mat at ti anak ko lang ti mauday. Ngayso lang ti pasig adaan ti arwatan na. Sipod pa'y kastakan, Carmen. Kas kalabak nang. Di mo ammo ti aginaw. Nanang. Nauman ti asawam iti kastang aramid mo. Naimbag kumamat no adda trabahom tayo sa. Ngam awan mat nga raw. Ni Arturo paikit din ti sakit yo. Imbes at siyak nga anak yo. Wan, gapo tama di ti aramid mo. Anya mo nanang, mapanak agis kwela nga awan balon ko. Ingkag dawat ka ni Lolom. Awan kwartak. Ay, nagagdawat nga ibagbagam. Apay, aday, kwarta. Tatang, ibingayan nyo matanan nila ni iti pensyon nyo. Adya nga ibingayan. Katinggatang mi amin na niti masapsapol dito'y balay. Hindi yung pa'y matintidan nila ni. Ay, kwarta latya mo dahi tanak mo. Inikak lang arudan ni dinaminsan. 5 gaso tinala na.
Itaagid daw manain. Naibos nga rudan, lolo. Manulangal daw. Naibusan. Wala. Ay, Alakit din. Ikan yun nila ni iti kwarta, tatang. ay, awan maitid ko. Ah, Kasta dura launay ta anak mo. Takasanaw, panpanuyam met ita. Abay, Arturo. Alaga ka de, ngayon sinamon ni Carmen. San tatang? Ni Carmen tinagkunang agsina kami. Kat pimanaw dan dito'y balay. Abay, kaya't mumait ngagsina kayaw. Diyak kayat atatang. Diyak kayat ti aramid na. Amin lakit din na matmatgadak kat igat-gatang na iti para iti anak mi. Nga uray saan mo't nga importante. Ay, Uwan, ipatpatag kumot nila ni. Tanak milakat nga ron tatang. Hanggang di namot kayat asawan. Nga amin na kayat na kat matungpal. Saan kami mo't abak na? Tapno ipaay mi ti amin na kayat ti anak may. apay no agsublidan dito'y balayaw. Makita yaw tatang. Uray da kayo ang naganak na. Kat di yung maanusan. Ay kwarta la ti amuda. Ti pensyon ko, ti kanayon datang tangadan. Nukat dandanen ti panangawat ko ti pensyon ko. Nagadoon ti bagbagada, kaya't dagatangan. Iso, at aramiden mi kaninanang yaw. Igulpi mi amin an iti bagas ken amin na masapsapol mi iti kusina. Tapnusan kami ngagbisen. Tatang, Ay, jak amaw iti dayja Carmen. Kunablan no baknang. Gatang iti arwaten da nga gina. Hanggang awan met gayam igatang da iti kanunda. Ingka nga minsukunan ti aginam, pare. saanan pare? Bayak latay da ngagnad ijayan ta katugangak. Di ibturam latan ti iliw mo kadakwada. Unan ah. Sabagay, kasta lati biyag. Anya ngay nga rod. Ti kayat ko pare, agamiris ni Carmen. Maamiris na, asan asyak ti ayan ti biddo. Tudi kat iso. Wan matikid di ah. Tas ikamot lati kababain. Ngamin, nilabakit mo ti chismis na kiti karuba. Agin babak nang kano. Idin to tamamirmiraot mo't nga rod. Wan pare, ni bakit mo ti linaon ti chismis dito entaw. Agin babak nang kano. Hari, Carmine. Day tamit latan agtugtugaw tar aramidam. Ilabang manmat dagito'y ulis mek hindi tatang mau. Matadaol ti manicure ko, nanang. Ipalabayo iti sa bale. Manangdan kayo. Anya, ayawan pa'y maitulong mo dito'y balay. Ay, di kay sumanaon, nanang. Mareng-rengak. Isumat lagayam, adi na kayo sukunan ti asawam. Takasta kayong agina. Awan na saya at nga aramid yaw. Day tala kwarta ti amuyaw. Ay na, sumardang kayo, nanang. Makauma kayo. Kastalatan ti bagbagayo, sipod imay kami ditoy. Ala, pumanaw kayo nga gina dito'y balay mikin ni tatang mau. Ha? Ah, Sadot kayo nga gina. Day tala gasgastos tar aramidan yaw. Agin babak nang kayo. papanan mi nga ino papanawan da kami matan. Agawid kayo ni je balay yaw. Anya? Pumanaw kayo dito'y balay. Ha? Awan pa'y serbem nga anak. Di ka pa'y makatulong. Nga uray la kumaagin daw iti plataw. Umay ko itulod dagito'y aginam, Arturo. Agsublidan dito'y balayaw. Jak kayatan ni dangawatan dito'y balay ko tatang. Arturo, saan kami ka din anapatagkan ka? No kayat mo nga agsublipay ti pamatag ko kada kayo. Agbalbaliw kayo nga gina.
Di naktupay matulungan nga agsapol iti kwarta. Kalpasan na. Kasla kay baknang. Noan niya laditan tigat gatangan niyo. Nga uray saan mo't anaskan. Nagadun ti utang mo. Asyak itan ti singsingirin da. Carmen, manipod ita. Agbalin ka na responsable nga asawa. Agbalin ka na pagwadan nga asawa ken ina. Di ka naging babak nang, tasaan ka mo tabak nang. Tatang. Isurom ti anak mo nga gimpad. Uwan. Tatang. Agtungpal ka iti balakan ko. Tadyak kayatan ngagsubli kayo pa iti balay. Nang runa, nusan ka paila nagbalbalew. Tatang. Si ka Arturo, no kasapula na disiplinam ti asawam. Maramidam. Tatang. Nang runa, no kasta amaditi aramid na. Disiplinam. Agruam. Laglagi pamtay kunana apagsasaaw, Carmen. Di ka umasta abak nang. No saan kamot abak nang, tadi ka ket kababain. Uwan tatang. Amok itan. Ikarigatak tagbalbaliw. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka umasta abak nang, nusan kamet abak nang, ta di ka ket kababain. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Peclay, ken iti met direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biag!